wase uthi umbhalo lokulobekelwe kona kuyawufika ngidlozo lishonile la. Wathi saphinza khuluma umbhalo wathi labavale khona kuyawuchacheka emaketana. Wathi sakhuluma amagama ekugcina umbhalo nabamba lekugcina lelithi bamba uqine la ukhona khona tibusiso takho uthatha itawufika nini. Ngase ngiyakhumbula ukuthi umbhalo unekuphila. Ngase ngibhala inkondlo ngithi timbongo letinemandla bahayi bemandla bahayi benhlitiyo letilimele bengisacela linetimbongo letingehluleki kuthulisa abantu labakhalayo. Nike ninginike ubufakazi ngemagama enkondlo ngithe ngibhalise labasafisa kubona likhambi ngenkondlo. Mina bengisanesicelo sokuthi bonke labangaboni bake babone egameni lenkondlo. Inkondlo yami yangithuma imihla nemalanga. Ingani isifuba siyavunguta sithi mangikhulume. Mina ngadetha ngathi ngimbongo lehluleka kuthula. Lomunye uthi ngashaya silwane. Lomunye uthi ngalidla lishisa. Ngibuye ngikhumbule ukuthi iqiniso liyahlaba kufanele basho njalo. Ase ngithi kibo nibokhumbula ukuthi ngalesikhathi nibehlulela ngalesikhathi nibanika dvolocina ngako nibokhumbula ukuthi la niqinisa khona la nithambisa khona. Nititshela ukuthi niyanginyathela nititshela ukuthi niyangicindzetela kanti niyangiphakamisa. Yasiyangibetha inkondlo yathi sibusiso bayekele ngebathole lesibusiso lobekelwe dona. Ngase ngithi kibo seniyangilinza nangibuya ngiyawubuya nemiyalo lengcono. Imbongo lehluleka kuthula sibude pho wethu.